njoj nametnuli vrijedni stihovi. Sekira Kira Ahić, pozdravimo je velikim aplauzom. Dobro večer vama svima, a posebno mojim unucima, Nori i Farisu. Dunja, još me stare slike nosi, i zavlije miris stiže, srebrnaste njene kose, da sam Bog do Bosni bliži. Jutra suncem umivena, miris dunja, pjesma ptica, uspomene na djetinjstvo kao rana ušivena. Sanjala sam konje vrane, rukom dragog zauzdane, i čaršape što viore, rukom majke izabrane, bijele bluze izvezene, sa suzama pokapane. Sanjala sam sretne dane, ali samo dok ne svani. Vidjela sam drage slike, moju majku svu svili. Kao da me više nije, kao da nikad nismo bili, jer su moju dragu Bosnu i Hercegovinu sa svih strana ogradili. Da miriši stara Dunja, da nas čeka izdaleka, dok vjetrovi trgaju joj zlatni veo s njenog lica, dok je gledam u snovima i dok klizi suza vrela. Doći ćemo, kad se svjetlost po beharju Dunje sjati, da čujemo bat mašine sa odjeće materine, što je šila dok je bila, dok je s nama sreću snila. Hvala. Svjetlo Pariza. Da pištaljka ne zapišta, ne bi bilo ništa. Ali zavisi sa čijeg gledišta. I od naše predsjednice Mirsade, koja nas je provela kroz triumfalna vrata kao svoju grupu Agrokomerc ljata. Nama je Mirsada draga organizovala 8-martovski obilazak znamenitog Pariza grada. Kad je grupa svome cilju stigla, pred Ajfelovim tornjem velika se graja digla. Velika nas radost i ljepota stigla. Ta ogromna grandiozno zdanje, što visoko gore čak do neba seže, kao da svojim vrhom oblake reži. Zatim zaplovismo lađom rijekom Senom, na tako smo zastavu nakormimo njeno, viori se zastava biha, a iz grla himna se otima. I dok topli vjetrić miluje nam krila, miluje nam lica, pred očima našim Pariz priču priča. U metrou biješe pometnja i gužva, dozivanje, vika i poneka šala, zavalo nam sejda, nije na strah. Ali je sada i tad vješta bila, pa je Sejdi u pomoć priskočila. I još jedna nezgoda se zbila. U restoranu rasprava se vodila. Da li je gulaš pravi ili je neka brlja, šta li nam je spučkala kuharica brlja. I tad pišta za pišta. U hotelu Ibis sabra smo se tako, na počinak tad smo krenule sve lahko. I još jednom smija smo se slatko. Lova nam je glavni Sedalija bila. Elisa i Zinaida ko pratilje njene, zatim Avra i Jasmina, samo im je falila šantičara Amina. Sutredarstvo pune radosti i vike, na trgu Montmartre kupovale slike, a Dražena i Dilka prepoznaše stare poznanike.
Makedonca, majstora od kista, jer mu crno-bijela tehnika bješe karakteristika. Amira, Ševala i Kija, uz Hibicu, Elviru i Melisu, sve su kao jedne bile, Parizom su sevda raznosile. Sa sjevera nova ljepota nam stigla. Naza, Lala, Naida, Azra i Maja, ma šta da vam pričam, sve naša behrametli raja. Jasmina Vodić je značajan doprinos dala. Sve nas je skupa u vagon metroa potrpala, 70 žena. Ali posebno joj hvala što nam je taksi i hotel Ibis rezervisala. Sanđaklijke pjesmu zapjevale. Oj, Sarajevo, nama glavni grade. Sve u svemu orkestar nam štima dok Elvira Ruža muziku nam bira. Sa seće javlja se Dragica. Preglasno je, stišajte te zvuke. Mojoj se još baš čitao sa lica, preglasno je, potvrdi i njena Mirsada prijateljica. Evo priče o našoj humanoj Emini, majki Razi i njenoj toploj brizi, da se svima pažnja posvijeti, tu ulogu dali su Melihi. Šofer nam je dobar bio, u kolo se s nama uhvatio, uz muziku čutkale smo vješto, autobus nas podnosio teško. Na licu nam osmije smija, prija nam ta toplina. Vrijeme brzo minu, kad viče repriza, neviđena osta, lijepa Mona Lisa. Ali sve što lijepo kratko traje i svjetla Pariza zauvijek u srcima ostaje. Hvala Mirsadi, hvala vam. Hvala Halilu. Hvala Zakiri, našoj divnoj. A sada ćemo čuti ponovo Fatmira i Medija u izvedbi Dvije sevdalinke.